Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hari ini Arsya mau belajar surat Al-Fatihah. Katanya kayak Upin Ipin. Coba baca surat Al-Fatihah. Dimulai dengan bacaan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Coba nih. Coba Bismillah. Kayak gini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan buat mata kayak gitu. Yang bagus lah. Coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagus. Abang Arsya baca ngomong yang bagus. nggak mau Bang Arsya ada berapa tahun? satu. Bukan 5 tahun. Tapi Abang Arsya pemirsa belum pinter ngomong. Jadi ini lagi terus diajarin supaya Arsyanya lancar belajar, lancar bicara. Coba baca dulu. Baca bismillah. Surah Al-Fatihah tadi apa? Kan belajar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba baca bismillah. Bismillah. Belum lagi ya, belum. Iya, baca bismillah. Baca dulu, kalau nggak kawan lagi. Nggak mau ajari lagi. Apa dah? Jangan menjerit-jerit kayak gitu. Bismillah. Nirrahim. Nirrahim. Bismillah. Bismillah. Oh, nggak kawan lagi lah. Nggak kawan lagi. Apa lagi? Nggak kawan lagi. Yang betul lah bacanya. Bismillah. Ya udah, abang nggak mau belajar lah. Nggak mau belajar abangan. Nggak kawan lagi. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, datang pengacau keamanan ya. Coba baca dulu bismillah. Baca lagi. Baca lagi. Hai. Adik, abang.
Baca bismillah. Kayak Upin belajar bismillah pakai popok. Yang bagus pakaiin. Kayak mana belajar Upin bismillah? Fatihah kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum tuh. Belum. Belajar lagi lu. Minum teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa gigi kan? Mana gigi? Mana gigi? Hidung mana? Ini Mulut? apa? Mulut abang mana? Ini udah Lidah? Lidah. Pak. Lidah. Bibir. Rambut. Ini apa nih? Ini ambal. Disarungin bawahnya pakai karung. Kirain apa nih? Bukan, itu wawa, itu enggak yawing, Apa? enggak yawing, Apa ngomong? itu yawing, Bukan. hah? Bukan. Itu yawing, Bukan. aja, Ini siapa namanya? apa cah, Abang mas, Arsya. oh, Umur Abang Arsya berapa? itu, Bukan 1, 5 lima tahun. tahun, apa makan, Abang Arsya mau sekolah. apa bulan, Mau sekolah abang? Abang mau ngaji. Mau pergi ngaji. Pergi ngaji di mana? Di jauh di jauh di masjid. jauh, Masjid jauh. jauh tapi, Nggak ada jauh tuh, dekat masjidnya, nggak jauh. jauh, Ada sholat di masjid. Abang Arsya ada sholat di masjid. ya, oh ini apa yang du, Bukan. oh, Bukan. enggak, aduh, Ya Allah ya Rahman. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha.
Itu apa tuh? Baju ngaji. Bukan, itu abang. Oh, baju abang ngaji. Itu abang. Nah, Nah, baju abang. baju abang ngaji.